Araf suresi 154. 154 je bolmasa 54. Qarab qo'ysinglar, ha? Inna Rabbakumul-lazi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyam. Buna uşul ayattın negizinde savağımızın birinci bölügü. İnna Rabbakumul-lazi halaqas samawati vel arda fi sittati ayyamin degen ayat. Bu ne degeni? Sizlerden Rabbinger asmandardı jana jerdi 6 günde jarattı. 6 günde jarattı. Emi 6 gün qaysi günler? Arapça, Persçe, Özbekçe, Kırgızca, Orusça, İngilizce. Arapça Cuma'nın gündörün ne deydi? Usbu'un deydi. Usbu'un deydi Arapça. Persçe hafta deydi. Özbekçe hafta deydi. Kırgızca ne deydi? Apta deydi. Kırgızca apta. Orusça ne deydi? Ya. Uşunысы kızık. Nedel ya. İngilizce ne deydi bilbey? Ha? Oşonday da, ha? İngilizce. Emi Allah Taala 6 günde jarattı. Asmandardı jana jerdi. Arapça birinci gün dep Yavmul Ahad deydi. Arapça Yavmul Ahad birinci gün. Birinci gün, ha? Birinci gün ne gen Arapça? Yavmul Ahad. Birinci gün. Persçe neretiler? Yak Şan Bi. Yavmul Ahad Yakşanbi. Özbekçe Yakşanba. Oğup dörgülesler. Kırgızça Jekşembe. Jekşembe. Bugün Jekşembe de. Orusça ne? Qaragala qanday? Воскресенье. İngilizce ne deydi? Saturday mi? Yok, Saturday. Sunday deydi, ha? Sunday deydi. Sunday deydi. Maqul. İkinci gündün ne deyiz? İkinci gün. Qanday? Yavmul isneyn, ha? Yavmul isneyn. Yavmul isneyn. Arapça yavmul isneyn. Persçe dü.
Düşenbi. Düşenbi. Özbekçeçi. Düşenbe. Düşenbe. Kırgızçaçı. Düşenbi. Düşenbi. Немече? Орысчачы? Понедельник. Понедельник. Sunday. Monday deyби? Monday, ya? Ошондой да? Monday экен. Мындай экен. Калганын. Макул, ошентип арабча Yavmul Ahad, Yavmul İsnayn. Üçüncü gündü Yavmus Sülasa deydi Arap'ta. Üçüncü gündü Yavmus Sülasa. Yavmus Sülasa deydi. Perşembe Seyşembe. Seyşembe. Özbekçe'de Seyşembe. 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 Kırgızlar ne deydi? Şeyşembe deydi. Şeyşembe. Şeyşembe. Oruslar ne deydi? Vtornik deydi. Oruslar biraz adaşıp kaladı şu yerde. Oşonday deydi. İngilizce yazımızda kereği yok. Endi 4-cü günge keleliçi. 4-cü gündü ne deydi? Yavmul Arbi'a deydi Araplar. Arba'a törde. Yavmul Arbi'a deydi. Yavmul Arbi'a deydi. Persler ne deydi? Çahar. Qaraqlar, çahar. Çahar degeni, tör degeni de. Çaharşembe deydi. Çaharşembe. Özbekler çarşembe. Hıcı olup gitti. Qaraqlar. Çarşembe. Hıcı olup gitti. Kırgızda, qanday kırgızçalayız? Şarşembe deydi. Şarşembe. Şarşembe. Oruslar ne deydi? Nege sreda? Bali. Şunday deydi. 4-cü, 5-ci. 5-ci günümüz ne? Yavmul Hamis. Araplar Hamsa deydi da 5'te. Hamsa 5, Yavmul Hamis 5-ci gün. Persler Panj. Qaraqlar, Panj. Panj. Shanbi. Panj. Bunu Panj manja deymiz go? Manja. 1, 2, 3, 4, 5. Oşo Panjdan 5'telikten manja kelip çıkkanda. Panshanbe Özbekçe payshanbe. Payshanbe Özbekçe. Kırgızça beyshanbe. Beyshanbe. Oruslar ne deydi? 4-cü gün eken, Четверг deydi. Ular şonday deydi. 6-cı gün. 6-cı gündü ne deyiz? En kızılı geldi. Buna Araplar ne deydi şundu? As-sabtu. As-sabtu deydi. As-sabtu deydi. Persçe Şanba deydi. Şamba deydi. Özbekler Şanba deydi. Şamba deydi. Kırgızlar ne deydi? İşembe deydi. İşembe deydi. Cuma'nı yazmadık mı ya? Şundaysın ardana. Aleyküm selam. Cuma. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma. Geçip koysunlar. Aytpaysınlar mı? Cuma qayoqqa ketdi deb. Cumani jo'q qilib qo'ydik-ku biz. Ya.
5-chi kun yamul xamisda. 5-chi kun o'tiramiz. Qirg'izchaga kelganda tushundim. Hozir. 5-chi kun yamul xamisda. Jun ko'rasiz. Juma. Al-jum'a. Al-jum'a deydi. Juma deymiz. Juma bizde de ha? Juma. Ular ne deydi? Nege? Qarag'la. 5-chi kun bular jumani pyatnitsada o'tadi. Nega? Emi 7-chi kun. 6-chi kun. Ha? 6-chi kun. Turib tursanlar emi. O'shoning uchun qiziq bo'lib o'tmay, o'shonisi qiziq bo'lib o'tmay. Birinchi 1 2 3 4 5 6 7 ana. 7-chi kunda as-sabtu deydi arablar. As-sabtu. Perslar ne deydi? Shanba. Ishenbe. Bular ne deydi? Subbota deydi. Bitti de. Bravo. 7 kun bitti de. Ma'qul. Endi munovularda bardig'i munov as-sabtu degandan ma'nosi bor-da. As-sabtu degani to'xtadi degani. To'xtadi. Bardig'i o'sha yerdan boshlanadi. As-sabtuning ma'nosi to'xtadi degani. Nega? Alloh subhanahu va taolo aytib o'tadi. Inna robbakumul-lazi xalaqas samawati val ard. Rabbingiz osmon yerni qancha kunda? 6 kunda yaratdi-da. 6 kunda yaratdi, andan keyin yaratuv to'xtadi. Andan keyin yaratuv to'xtagani uchun mana 7-chi kun as-sabtu bo'ldi, to'xtadi degani. As-sabtu. Endi o'shol kunni qaranglar, o'shol kunni yahudiylar ne deydi? As-sabt. Yaratuv to'xtagan kun. As-sabt to'xtadi. Yevreylar ne deydi? Shabbat. Yevreylar shabbat deydi. Shabbat. Munov shanba bardig'i munov shabbatdan kelib chiqadi. Je bo'lmasa sabitdan kelib chiqadi. Arabcha ne? Sabit. Arabcha sabit, yevreycha shabbat. Bizcha nima ekan? Ya. Shanba. O'sha shanba deganlarning bardig'i nima ekan? Arabcha sabit, yevreycha shabbat. Al qaysi kun ekan? Yaratuv to'xtagan kun ekan-da. 6 kunda yaratdi, Alloh taoladan yaratuvni to'xtatdi. Shabbat, sabit. Biz qanchalik janağı Yevropa bosh bo'lib, qanchalik bizni dindan alisatgan sayin, dining boshqa, yashowing boshqa degan sayin bizdin kunlarimiz o'zi diniy bo'ladi. Kunlarimiz Qur'ondan olinmaydi. Uyuq kitoblardan olinadi shuning barlig'i. Esirdi qo'ya turimiz. Esir emas. Emni uchun o'ruslardagi bo'lakcha bo'lib qoldi. Bunoga ko'ngil burg'ila.
Мынау қайсы сөз? Неделя. Орыстардікі неге бөлек болып қалды десе, орыстар арабтарды айталық бірінші. Арабтар не деді? Құранда не деді? 6 күнде жаратты, 7-ші күні тоқтады. Жарату тоқтады. Еврейлер айтады. Библия айтады. Алла Таала асмандарды, жерді жаратып чарчады дағы 7-ші күні ес алды дейді. Рахат алды дейді да, ес алды дейді. Ошондуктан еврейлерде мынау ас-сабит, шаббат күні ес алу күні. Иш кылуу категорически запрещается, да? Еврейлерде. Эми карагыла, еврейден кийин анан кийин христиан дини келдиби? Христиан дининин динчилдери еврейлерге атандашып, дем алыш күндү мынауга жылдырып койду. Биринчи күнгө жылдырып койду да. Бирок жылдырганы менен өзүнүн аты башка болуп турат. Воскресение, жаратылуу, кайра тирилүү, жандануу. Өзүнө өзү каршы. Түшүндүңөрбү? А башкалары туура. Жаратуу токтоду 7-ші күнү, анан 1-ші күнү, мына 1-ші күн Яумул Ахад, якшамбы, бул дагы туура. Арабча Яумул Ахад 1-ші күн. Як дегени 1 дегени арабча. Перше як 1, як 1, ду 2, се 3, чахар 4, панч 5, жума 6-ші күн. Эмне үчүн 6-ші күн болду? Жума? Эмне үчүн жума болду? Ага токтолбоппуз, а? Эмне үчүн жума болду? Ислам тарыхы бирде окудуңарбы? Не үчүн жума болду? Жума күнү жаратуунун бардыгы бүттү. Жума дегени не деген экен? Бардыгы деген. Бардыгы. Жума дегени жами дегени. Жума намаз, чогулуучу намаз, бардыгы келе турган намаз да. Жума күнү жамы. Бардык жаратуулардын бардыгы бүттү, ошон үчүн жума болду. Эми шамбага еврейлер шаббат деди, Эмнеге шаббат деди? Алар айтат, Алла Таала чарчап калды дейт да. Жаратып, чарчап, анан кийин эс алды. Аларда шаббат рахат деп көтөрүлөт. Шаббат алардан не? Рахат. Алла Таала рахат алды дейт да. Демин растады, чарчады дейт. Мусулмандар андай дебейт Куранда. Алла Таала сабит жаратууну токтотту, бирок өзү чарчабайт Алла Таала. Өзү чарчабайт Алла Таала да. Фи ситтати айям 6 күндө жаратты, андан кийин айтат суммастава алал арш дейт. Аяттын уландысы. Андан кийин аршка истива кылды. Дейли, деп турайлык. Аршка көтөрүлдү дейт. Эми ас-сабитти мынау орустар суббота дейт го. Субботанын экен негизи? Тамыры шаббат. Суббота шаббат. Эми мыналардыкы башка, мыналардыкы англистердики, биздин мынау башка. 1 2 3 4 5 элдин немеси, бири кээ бирөөсү Библияга негизделет, кээ бирөөсү Куранга негизделет. Ал эми англистер кабыл алган Куранга дагы Библияга да негизделбейт. Алардыкы мурдагы бутпарастык динине негизделет. Сатурн дей, Сатурндун күнү. Сатурн кудайынын күнү. Сатурн кудайынын күнү. Сандей күн кудайынын күнү. Мондей ай кудайынын күнү. Буларды өзүңөр көрүп аласыңар. Англистердин күн санагы некен?
Алардыкы байыркы антик доордун кудайларынын атына негизделип коюлган. Сатурн, Юпитер, Меркурий, муналардан ошолор маани чыгышы мүмкүн, Алла алам карап койсуңар, а? Бирок Сатурн дегени Сатурн кудайдын атынан. Муналарга динге эки самави, асмандан келген диндер окшош. Асмандан, а? Яхуди дини да, христиан дини да асмандан келди да, Алладан келди да. Бирок алар өзгөрткөнү кайсы? Яхудилердин өзгөрткөнү кайсы десе, мына шаббатты рахат деп койгон да. Алла эс алды деп койгон. Эми карагыла, христиандар эмне кылды? Христиандар мына субботаны барго. Субботаны христиандар ранний христиандардын, орустар да, орусчасы биринчи Великий Рус доорунда барго. Эми гана христианчылыкты кабыл алганда булар субботаны эмне деген эле? Недели. Не делай. Ничего не делай, отдыхай. Неделя. Не делай. Потому что Бог отдохнул деген, да? Ты тоже отдыхай, не делай ничего. Ошондо субботаны биринчи орустар недели деген. Не делай ничего. Отдохни, потому что Бог тоже отдохнул, а? Алла Таала дагы эс алган деп башында ушундай кылган, анан кийин булар мунул күндө эс алуу кылып коюшту да. Аны биринчи күн кылып коюшту, ошондон кийин бүт башкаларга карама каршы келип калды. Биринчи күндү биз алар воскресенье деп, экинчи күндү понедельник деп, үчүнчү күндү вторник. Үчүнчү күндү вторник деп койду. Ошентип биз канчалык исламдан бизди алыстатканы сайын, бу диниңди биздин жашообузга аралаштырба деген сайын, эмнекен биздин жашообуз динсиз мүмкүн эмес. Ушул күндөрүбүздүн бардыгы динден алынып атпайбы? Биринчи күн Алла Таала 6 күндө мына 6 күндө жаратты. Эмне үчүн жума баарын жаратты. Эмне үчүн шамба ал Библиядан келип атат, шаббаттан келип атат. Бирок ошол шаббат дегени рахат дегени туура эмес, сабит дегени токтоду дегени эмне дейбиз? Туура дейбиз, токтоду. Бул токтоду Алла токтоду эмес, жаратылуу токтоду. Жаратылуу токтоду, сабит дегени токтоду деген. Мына ушундай суроолор барбы? Суроолор жок. Анда экинчи бөлүгүнө өтөлү. Макул. Жазып алгыла.